Mundavugiriri yaravuga ngo wa mwana yari yahembutse ngo none yongeye ngo none harapfuye burundu. Nukuvuga ngo biravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho. Buriya birashoboka ko umuntu yosigana ubureveri goma ariko umwana yarapfuye. Ubugingo si uburevera, ubugingo si itiki, ubugingo n'umwana w'Imana. Ubugingo n'uwo mwana waje avuye ku Mana. Haleluya! Bibiri iravuga ngo Imana ubwayo yaravuze ngo nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira, nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Ubwo n'ubuhamya bw'Imana isumba byose. Nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje. Twage masengesha ahantu umuntu arambwira ngo yumvishe ko umwana ruhinje ataka mwarunaka ngo aragongera aracikana. Ndamubaza ndetse bisobanutse gutarambwira ngo runaka n'umugore ngo bemeranije gukura mwinda ngo none bishe umwana. Arambwira ngo uwo mwana atatsijwe ry'agahinda ngo inuma zitatu zari zisigaye mu nzu yabo ngo ziraguruka ngo Imana iramubwira ngo akuka kanyuma ko muri yonso ngo karasezerewe basigarana Bibiliya ari kuvuga. Haleluya! Babwire Bibiliya ivugwa ntabwo ari yibavandi si y'amakaratasi. Nico gituma benshi bazabaje kuryama bakiseguriye ngo biseguye Bibiliya bakabacurika bakarara barya inyama bataguse ngo biseguye Bibiliya si amakaratasi. Bibiliya n'ubugingo bw'Imana mu mutima w'umukristo. Bibiliya ni muheze si cyubahiro. Bibiliya saya makaratasi. Haleluya! Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho Mana. Iryo jambo ry'ubugingo Bwana sifiwe. Iryo jambo niwe Yesu umwana w'Imana. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yabanye natwe tubona ubwiza bwe. Uwo jambo ni Yesu umwana w'Imana. Niwe mbaraga z'abizera, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawuja kwasata mujana. Niwe Yesu umwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Ezekiel ngo yabonye amagufwa arambitse ngo baramaze ngo se mwana w'umuntu amagufwa yakongera akabaho ngo aravuga ngo ni wowe ubizi mwana. Ngo Imana iramubwira ngo nahanurira umuyaga w'ikasi n'ikusi ngo uhuhire muri ya magufwa. Ngo arahanura umuyaga w'ubugingo uraza ngo winjira muri ya magufwa. Niki cyabaye? Ngo yirema inteko ngo ahinduka abantu bazima ngo bahagarara bene. Nta kindi n'ubugingo bwavuye ku Mana. Ibindi byose muri iyi si nta kindi kizinjira ngo gihindure ubugingo keretse Yesu wenyine gusa. Keretse Yesu wenyine. Keretse Yesu wenyine. Haleluya! Keretse Yesu wenyine. Ushize umuntu yambikije umutungo wiwe munini cyane nanje ntaragira, kandi nawe umbitsa pana kuri konte cyangwa handi mu maboko ngo ngume nkubike mu mufuko gusa. Yewe ibintu bingana gutya muri isi ndaguma mbizererane nuko nyine nguma kubizererana mu mufuko watumbye mashi. Ariko umutima urambwira Bwana sifiwe ko byanteye umutekano mukeya. Nibyo bigenderewe se sanga Yesu yaje ahubwo umutekano zusa, nayo ibindi bitari Yesu biza bitera amahoro makeya. Yesu niwe mahoro yacu. Yesu ni furaha yango. Ubagaza yaravuze ngo umuntu agize umunezero w'Imana
ngo azanezerwa ngo agaseka nk'uwegurira igihugu. Haleluya! Iyo ubugingo bwakiriye Yesu neza, Yesu akaba mu bugingo, ndahiye Imana yampamagaye. Gerardine yaravuze ngo uzosanga umukobwa wubaha Imana nguze wirinda mu kumuvogera. Baza bambara ibijipo birebire bifite imipfuka aha, bakambara ibiboko bibasumba, ariko umuntu nk'uwowe ya ntabwo azagenda mu mabisi gusa. Hejuru ye umurimbyi yaravuze ngo tuinuwe bendera ya ushindi. Hejuru ye haba ibendera ry'Imana. Haleluya! Haleluya! Ibendera tiravuga Bwana sifi. Haleluya! Yaraciye mu biganza ngo nguca imanzi we. Kwe Inkike zabo zihora imbere y'Imana yawe. Inkike zabo zihora imbere y'Imana. Haleluya! Byashoboka ko wamurusha amashuri. Ndio. Wamurusha igikundiro n'uburanga. Ariko aho uzomusanga uzirinde kumuvogera. Ego umuntu nguwo. Ya. Uzigitangaza bane uwo muntu. Na nijoro yaryamye nk'awa munsi wa Yakobo arara iruza. Ngo abona ku ijuru rikinguka. Ngo abona urwego ruzamuka. Ngo abona Imana, abona abamarayika. Nico gihe bene umutima uzutaruka. Complex gashira umuntu akagira amazuru nk'ayanje, ikigabo gipfuye nabi cy'umutwe usuba inyuma. Ariko ubugingo bw'Imana bwamara kuzura, Yesu yamara kuzura. Yo. Uko rurarangiye nta bindi bisigaye. Uko umuntu aratunze ararangije. Bwana sifiwe. Haleluya. Kumanywa nagize crise na makuru mbahaye. Bwana sifiwe. Mari mpamagara umugabo mwinti urize farangana. Arabanza aratinda. Ngagera 245 siko bimeze. Kandi nabo hanze. Noneho ariko vugira ngo mutu murambira. Wapi? Bingibi Bwana sifiwe. Yesu. Yashitse akantu kishaganyije murije hapanaka. Takiyongereye takagamanutse. Nukuvuga ngo iyo Yesu ageze, haleluya! Yesu yageze mu bugingo sinzi kizakiba. Ni uza wishimisha umunyamubabaro. Ni uza uteresha hejuru. Ufite haleluya! Tima Bwana sifiwe. Kandi Yesu kwaza yishimisha umunyamubabaro n'ufite intimba. Tazamutera bene uku kwacu ngo tuzamuke tubiri ibyuya turire hanze. Hoya ye. Sinzi uko ubugingo buzamuka. Dawidi yaravuze ngo umutima wanje urabiriza usesekara ibyiza. Ngo ndavuga indirimbo nahimbiye umwami, ngo ururimi rwanje nikikaramu yuwandika vuba. Haleluya! Haleluya! Tima! Mwarangiza arabahirwa bafite mu mitima yabo. Mwizira zigana Siyoni kumana. Bene uwo munezero abaturanyi ntibazabawubona. Bene uwo munezero umugabo ntazawumva, umugore ntazawumva. Ni ibintu bibiyo mu bugingo. Ubugingo bugahura n'Imana. Umuntu ntamenye ibyabaye. Onda bozala ribasa kiselemo. Mugabo umwe yahuye inka ngo aravuga ngo reka bankusenga kandi agatoya. Ngo ararunguruka abona zigeze nko hirya. Harunama ngo mwami Yesu, burira. Buraca. Abantu barashaka barahebura. Ngo amara iminsi 3 ku mugoroba. Ngo atangamena. Iminsi 3 ishize ngo arabaza ngo ese inka zirihe? Ngo haramubwira akaza inka zatashe sizi. Twarakubuze turwaje ubahe. Ngo arabwira ngo kazi warara. Haleluya! Takindi bene yosi bene urwo rushinge bene yo anesthesi nizi twibagiza intimba zo mwiza kweli. Haleluya! Bene yo anesthesi nizi twibagiza intimba zo mwiza, nizi twibagiza imibabaro. Umuntu yaravuze ngo izina rya Yesu rizarinkura mu mibabaro, ngo rikantarura mu mpagarara, ngo nigiraho datare. Haleluya! Yesu sinzi aza twokipa. Bwana sifiwe. Amina kubwa. Oda masa kosa lima. Vila rostike leko. Kweli. Hari umugabo umwe umusaza ngo bamutoye mu bazosengerwa ku budiyakoni. Kera umunsi wo gusengerwa ngo aragura sinzi aho yatoromeye. Arabura. Runaka ari arabura batarahombye nuko amahirwe azayizana ntagaruke. Medoro utazosanka abandi. Bahari bagutoye ukukera yarasiye gusengerwa ku bwarimu kero ejo bundi ukabaye pasteur. Uwo mugabo yarantangaje kuri isi. Yari umugabo w'Imana.
yari yaravuye muri isi yarabaye uw'Imana, yaromatanye n'Imana. Haleluya! Umunsi umwe ukuri kw'Imana yaduhamagaye, apana amakuru y'ikinyoma. Ababembe baraje bahuruka iwabo, barabwira ngo Imana yababwiye ngo nibaze ibereke revera w'ahandi. Ngo bakazana revera tusuye, bakazana undi suye, bakazana ngo bararuha batese ndawundi takagabo kagufika kayobe gafite inkova, bati no murevera se ni mumuzana ngo aturuke hari ngo abone inyenyeri yakihagaze ku bitugu byiwe. Haleluya! Biravuga ngo dufite ijambo rirushaho gukomera, ngo muzoba mukoze neza ni muri gitaho. Iryo jambo si amakuru y'abantu, si ikinyamakuru, si igipindi. Iryo jambo si umutungo muri Amerika, si umutungo muri Aziya, ni ubutunzi bwavuye ku Mana, ni ubutunzi bwavuye ku Mana. Yesu aravuga, Bwana asifiwe, atukuzwe. Ese ko ngiye gutinda kandi Yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ni muweze si cyubahiro. Haleluya! Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa ngo niza ngo y'agaciro kenshi cyane, ngo umuntu yenze ngo akayihisha mu murima. Umuntu araza ngo ayigwaho umunezero, ngo umutera kugurisha ibyo yari afite byose kugira ngo agure yasambu, kandi yaragendereye isambu yose, ngo yaragendereye ya zahabu y'agaciro, ngo yeshwe muri wa murima. Muri iyi si ni umurima tugendamo, ariko muri yo hagati hari zahabu yahishwe, kandi iyo zahabu ni Yesu umwana w'Imana. Ngo umunezero wayo wateye abantu kugurisha ibyo babagamo byose 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 kugira ngo basingire izahabu. Izahabu rero ngo imare kugera mu mutima, amaze igira intambara bacu, niho turangirije. Izahabu yagize intambara reve zitabaho. Buriya nubona umuntu agira intambara, ntabwo ari intambara ziwe, ni intambara z'izahabu. Paulo yavuze mu Korinto ngo icyakora ngo dufite ubwo butunzi bukomeye ngo muzabya zibumba. Ubwo butunzi, haleluya, haleluya, samazu si dokima za parcelle ni izahabu. Iyayobe abanyabwenge barayibuse. Bibiliya ivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwa abo ubwenge bw'abantu bahamagawe sibe, imfura zahamagawe sibe. Haleluya, haleluya. Usirimba ni kimwe no kugira Yesu nikindi. Nigeze babwira umunsi umwe nakareki yuko next ibitekerezo by'abantu bakantahana gutahana Yesu waduheze igisirimba. Sizuko twagize nkawe negera hari abagabo baba bene aba lisansi bigiye Irubumbashi n'Ikisangane, bitanambura isaha nari mfite ndayikubita hasi rasandara ngo baze gutoratorera abananira. Noneho dutashe barambwira ngo ese uzunezerwa ngo ntugire n'akantu usigaza ngo nuko wamunezerwa ngo ni santu ruhibuka. Sinarushemenye ibyabaye ngo se yavuyeho naho nibyo napanze mu mutima. Noneho abantu baravuga ngo wowe genda warigendeye, kandi ningo muri 2004 none reka mbabwire bavandi, ubugingo bwamenye Yesu, ubugingo bwakiriye Yesu, iyo twakiriye Yesu. Esa yani iyo Yesu yageze mu bugingo sinza sirimba hazasirimba Yesu. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu yageze mu mutima bavandi. Hari umwana uba mu rusengero iwacu isera majete se we kutazuzana imbere kamera iba arambwira ngo aramubwira ngo ntiyaje mu rusengero ngo kamera izamubone, ngo yaje mu rusengero ngo Yesu azomubone, ngo yaje mu rusengero ngo Yesu azamubone. Azayitaza kajiriya abukwe, ariko twese turemera ngo uyu mwana yarakijijwe. Azasenga sizeri bugaca mu gitondo adahunyije adatanze yamena, mu gitondo agasohoka agafata amakaye akajya kuri primaire akajya kuri secondaire. Nukubereke n'ubugingo bwo matanye na Yesu. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu atugezemo tuzaduhaga n'abantu ntabo tuba tugikeneye. Igituma tugira vide ya success, tugira vide kuzamuka, tugira vide y'icubahiro, tugira vide iyo byose tugira tumananira. Wawe bagafotora umuntu umwe arambwiye ati uzutugora tuburuko tugutumira kubera ko nta mafoto ugira, atuzoze tukujane
ati pasiteri wacu twamufatishije ijana, noneho nawe uzoze tugufotoze tuba tubona uko dushiraho. Nuvuga ngo zimwe ngire ukizindi ukizindi. Bavugega uko bavuge ngo yarameze neza. Ndagira ngo mbabwire Yesu yageze mu bugingo. Haleluya! Haleluya! Ariko Yesu we. Ando mwaza kisalari boyo boya. Ya sala Kweli. kweli. Nyazuke salama. Ya. Ifoto ya Yesu ku mutima yarahagije ubugingo. Ya. Nabambanywe na Kristo. Siyo mimi ninayeishi. Ifoto y'urupfu rwe n'umusaraba we. Haleluya! Byegamiye ku mutima ngo bibambana uwizera hamwe na Yesu. Biramukubita ku gisika cy'ijuru. Yesu abambwa hana wabambwa birarangira burundu. Isi n'ibyayo bibambwa hariya, kamere n'iruba n'irari bibambwa hariya. Nicyo gituma nta wizera ukuri w'Imana wowe ukivuye hano ngo asubiririya mu isi. Niko nta n'uwoviriya mu isi ngo abakirazwa ubwami bw'Imana. Keretse habaye kwihana no kwicuza ko mu mutima. Haleluya! Haleluya! Tayindi nzira bavandi. Tayindi nzira. Sinzi ukuntu ngiye kuvuga. Bwana sifi. Twagize concert ndi president w'ikorari. Umugabo atanga mixer. Nana bayibandari induta kubera ko bari barayimpaye. Ndi kundaraza inyuma mpita simba zitatu. Shinga gatoki nari nkuye amenyo neza. Uwo numunezero wa mixer yari itanzwe. Ubwenge burashira kugeza igihe namenye ukuri kwavuye ku Mana. Mixer yarapfuye. Ariko Yesu ahoraho n'ubugingo bwavuye ku Mana. Yesu naza mu bugingo. Haleluya! Tuna! Sikia habari njema ya furaha. Ya ulimwengu wa roho. Uzima. Ni habari ya Yesu. Ni habari ya Yesu. Na makuru ya Yesu. Taya ni makuru twobwira umunyamubabaro. Haleluya! Haleluya! Igihe kimwe nagize ibibazo ndarwara ngiye nko gupfa abahungu bamahimba indirimbo ivuye muri ya ndwara. Noneho numva ngo baramfashije, ariko nyuma nza gusanga indirimbo sa makuru y'ubuzima bwanje aho nari ngiye gupfira. Indirimbo na makuru y'abanyabihanga nayo yonyine. Habari njema ya furaha na makuru y'urupfu no kuzuka kwa Yesu mwana w'Imana. Ibindi bisigaye haleluya! Ibindi bisigaye bavandi. Amakuru yanje ntabwo ari indirimbo. Indirimbo na makuru ya Yesu mwana w'Imana. Na makuru ya Yesu umwana w'Imana. Amasa weze mubone Yesu. Nimugira Yesu azinjira mu bugingo. Haleluya! Azabu umwami n'umukiza atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu. Atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu. Takindi cyo haza ubuzima bwawe. Takindi abandi bari mu kwambara inkweto ndende ngo babe barebare, abandi bagabanyisha imyaka, abandi bigize uko batari, abandi ko bari bagisha, abandi ntibakirya. Takindi kizabanyura. Nimwakire Yesu atakutosha kwa mahitaji. Akira Yesu. Haleluya! Niwakira Yesu uzanyurwa, uzagira amahoro. Uzigituma ibyo byakugoye mu mutima nuko Yesu yabaye mukeya cyane. Ariko Yesu naza uzahita ugubwa neza. Ya Bwana sifiwe. Amen. Yesu ni furaha yangu. Amejaa pendo kweli. Nange kuvuga kandi kantu gatoya. Uriya mbabwire abantu b'Imana. Turangisa. Yesu Kristo. Tutukeneye ikimenyetso ngo tumenye ko ari Yesu. Yesu ni Yesu, ubugingo bwarabyakiriye. Umutima urabyakira. Yesu ni umwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Ngo Yohana mubona tambuka ngo abwira abigishwa biwe ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Ngo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bukeye yamubatije ngo abone umwuka wera mumanukira. Ngo yibuka ko yari yarabwiwe ngo azabona umwuka wera mumanukira. Ngo azizere kandi amenye ko ari we. Ngo naje mbibonye ndizera. Haleluya! Nizera ko nta wundi n'uyu wenyine wavuye ku Mana. N'uyu wenyine nta wundi twobabwira, nta wundi woruhura imitima yanyu, nta wundi womara. Umugabo yaravuze ngo muhereza abagore barindwi bamise ngo beza kwisi ngo ndibo mutinda imbere ngo yobanyura inyuma. Ntabwo akenewe bamise, akenewe Yesu
ngo yuzure ubugingo n'umutima. Ntihakenewe ifaranga, hakenewe Yesu. Haleluya, haleluya, ngo yuzure ubugingo. Oh, Bwana asifiwe. Ntihakenewe byinshi cyane, hakenewe Yesu mwana w'Imana, hakenewe Yesu. Niwe wenyine gisubizo, niwe soko y'amahoro twabuze. Amago atandukana, ntabwo habuze ifaranga, habuze Yesu mu mago. Ntabwo habuze minerevare, habuze Yesu. Abantu ntibabuze amazina barayafite, babuze Yesu. Nimushake Yesu, niwe soko y'amahoro, niwe soko y'umunezero, niwe nzira y'ukuri, niwe bugingo. Ntawuja kwase Yesu atamujana. Niwe nkomoko y'Imana yaremye, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe muhuza w'Imana n'abantu, niwe Imana yashiriyeho kuba imponga, niwe wizera amaraso ye ngo abone kubabarirwa ibyaha yakoze mbere y'icyo gihe. Ni mu izina rya Yesu tubabarirwa, ni mu izina rya Yesu twerezwa, ni muri Yesu tugirira amahoro, ni muri Yesu tugirira agaciro. Nta gaciro kaba hanze ya Yesu, nta mahoro aba hanze ya Yesu, nta butunzi buba hanze ya Yesu, nta kindi kintu kiba hanze ya Yesu. Yesu ni mambo yote, Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimupata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Tafuta Bwana Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nakuita we malebo uje kwa Yesu Mwokozi. Yeye ni mwenye huruma, takuokoa kabisa. Jina lako we malebo litainua. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Yesu. Hariko Yesu sinzi ko namuvuga. Yesu. Uziko Yesu no munda ya Maria tamuguye nabi. Ngo akurashimwa n'abantu. Ngo ashimwa na ubwo dugira igiterani wacu Bishop yaraje. Atubwiriza ijambo rivuga ngo kuba umwana w'Imana. Ngo abamwemeye bose yabahaye. Ibi byose tuvuga sivyo Yesu yatanze. Ico yatanze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! Haleluya! Abamwemeye bose ngo yabahinduye kuba abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Nukuri. Nguko tuzambera nte kurereka. Kurerekanwa. Ibindi byose tubihuriyeho mu rusengero. Icyo tudahuriyeho no kugira Yesu mu mitima yacu. Ibindi byose tubihuriyeho mu mamparuwasi. Ibindi byose tubihuriyeho ku mistari. Indirimbo zose icyo dutandukaniyeho ni Yesu mu bugingo. Ni Yesu mu bugingo. Ni Yesu. Haritoro muri Kenya ngo baravuganye ngo ntibagaza bakora icyaha. Baramasha bose baremezanya. Umpasiteri witwa Ngendahayo niwe warimbwiye abagidulayi muzomubaze. Arambwira ngo yageze maratangara ngo ntibaza babesha abantu baho, ngo ntibagira urugambo, ngo barakijijwe itorero ryose. Hari abandi bantu batandatu bagize ministere ngo ifite indi interi ivuga ngo ntibakagayishe Yesu ngo bagituye mu isi. Ngo barangize ngo biri muri iyo ministere bagenderaho ngo ni ijambo rivuga ngo iyo abari Yesu wari hano ngo niki Yesu abahaye akora. No kuvuga ngo iyo abari Yesu wataramiye hano ngo ni gute Yesu aba yagize mu materaniro. Iyo abari Yesu wagiye mu mujyi ni gute Yesu aba yagize mu mujyi. Iyo abari Yesu uraha ni gute Yesu abahaye agira. Bavandi muri ntumwa mu cyimbo cya Kristo. Bisa naho Imana yingingira abantu muri mwe kwiyunga n'Imana. Kwiyunga n'Imana. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Njia imeonekana, inzira yarabonetse, inzira ni Yesu mwana w'Imana. Inzira yarabonetse, iharuye, igoroye, itarimo ibinogo, nta bitsinzi, ni Yesu mwana w'Imana. Kadusenge.
Mwami Yesu, ni wowe soko y'amahoro. Ndagushimira wowe wenyine muhuza w'Imana n'abantu, kandi wowe gisubizo. Twamaze igihe twiruka muri iyi si, nyamara ntabwo twabonye igisubizo. Twararyanye, turamarana, turaconcomerana, ariko ntabwo twabonye igisubizo. Imisozi iri imbere twayihagazeho twibwira ko ariho tuzaruhukira, ariko ntibyakunze. Mwami Yesu, ni wowe uhaza wenyine imitima irushe ukayiruhura, ibabaye ukayinezeza, iri mu mwijima ukayimurikira umuco, iyapfuye ukayizura. Ugenderere mwene data uyu, ugenderere ubugingo bwe n'umutima we, umwubake mwami. Mwami Yesu, ngwino winjire mu mitima yose, ngwino winjire muri buri bugingo bwose bwateranye ahangaha, kuko imbabazi zawe ziri. Mwami Imana, imitima ikomantaye ntiyakunanira. Imitima y'abayakahebwe wowe inanirwa. Mwami Yesu, ngwino winjire muri yo, umusaraba wawe uyihuze n'Imana, umusaraba wawe uyitarure mu kaga gatera urupfu, ikugarukire kuko ari wowe Imana. Mwami ndagushimiye muri byose, mu izina rya Yesu, amen.